7 ya 7. Let's go. Kita akan bermain ini ya. Final Fantasy sebelum 7. Final Fantasy sebelum 7. Gimana tuh, guys? Nggak kedengeran kalau gua. Let's go. Hajime Tabata. Salah satu Final Fantasy terbaik ya. Tetoret. Oh anjay, kita start aja sih, kelamaan gak sih? New game, kita langsung new game aja gak sih guys? Ada hard mode, ada normal mode. Maksudnya apa tuh guys? Kita normal dulu aja ya, gue agak-agak lupa. Anjay, Shinra Electronic Company. Elektronik loh jatuhnya. Apa tuh artinya guys? BTW subtitlenya ada gak sih? Apa harus dinyalain dulu? Kayaknya emang udah ada deh. Anjir, Shinra in 3D ya. Berarti di FF7 juga ada 3D sih. Crisis Core Final Fantasy 7. Ingat dengan kereta ini? Kereta siapa yo? Oh udah ada. Ternyata gue kira subtitlenya belum ada. Siapa ini? The train has been overrun by Let's Wutai go. troops. Eliminate them and regain control of the train. Oh yeah. Tampan banget, tampan banget. Ini sebelum era ketampanan si Babang Awan nih guys. Ini namanya Zack Fair ya kan? Zack Adil. Keadilan. Zack, focus. Hey, There fokus. are no Shinra troops on this train. Understood? Bohong banget. Bisa ngindarin pistol lu. Namanya juga Super Troop ya. Ini sekelas Captain America kali dia ya. Kalau di Marvel. Gila. Kalah Deadpool. Habis peluru begituan. Yoi, loncatnya gila. Soldier second class Zack on the job. Yoi. Ih, gua kira bakal dimentalin gitu soldiernya. Nggak taunya cuman diputusin doang sambungannya, bro. Ini gara-gara gue mainin ini lagi, gue jadi pengen main Xenogear lagi guys. Xenogear juga asik tuh guys. Let's go. Let's go gak sih? Oh belum mulai toh. Belum mulainya dari mana ya? Oh ini udah mulai nih. Lu gue mainin ini nge-lag banget guys. Makanya gue record. Sekarang udah kuat bro di streamingin. Gak tahu deh. Belum kuat apa enggak.
Belum gue mainin Zach juga sih. speaking. Making progress, Zach? What's Baru going ini on, gue download Jill? tadi barusan. Why are we fighting Shinra troops? They're Wutai troops in disguise. Now, head to the open area above. Towards About Sector 8. Yes, but first you have to clear a path. Clear a path? clear a You'll path. see what I mean. Be careful. Be careful. Let's go. So I can cut loose, right? Use some Ini tetap discretion. gimana ya? Bilang setengah turn based lah ya. Setengah action nih. Oke. Activating combat mode. Modulating phase. Nah, ini gacha nih. Power surge. Power Surge. Oh, Blizzaga gue naik level, tiba-tiba naik level guys. Here we go! Sayang banget. Go, go, go! Di ulti troops doang. Gila. Agak gak realistis sih. Ini cikal bakal, tapi masih kaku ya. Ini cikal bakal ini nih FF7 yang sekarang. Later! Tapi masih kaku gitu loh. Conflict resolved. Gue kemarin di last video ini Piece of cake. gue bisa bikin damage one hit KO guys. Go up the stairs at the end of the platform. Di turn ini bisa nggak ya? Coba aja dulu ya kan. You got it. You got it. Wah, gue harus siap-siap bersedih lagi sih ini mah. Jadi digocek, padahal orang doang digocek. Kompetitif banget orangnya. Oh, gue lupa lagi lawan ini. Musikal loh. Activating combat mode. Wah, wah, kena cok. Wait, sorry bro, gue geser. Wait, sorry bro. Ini kalau dari belakang kritikal guys. Gak juga sini dari samping jatuh ya. Aduh, aduh. Tuh kritikal kan kalau dari belakang. Wah, tapi resikonya inian sih. Sial. Aduh, weh, bro. Bisa nge-heal guys, bro. Gue lupa. Firaga gak sih dia? Wah, gonna die bro. Showing your back to the enemy. pedang- Overconfidence will destroy you. Tip kecil tapi panjang, siapakah ini? What is this? Sephiroth. Sephiroth tuh. Lah, Damn it. udah jahat dari You're awal. not the only hero. It's over. Ih, kenapa di sini jadi burik gini ya? Dulu pas gua record bagus banget, guys. Iya, pedangnya patah dong. Impossible. Tusuk. Ih, gokil ditahannya pakai pedang fatal.
Thanks, Angel. Kenapa itu? Mission abort, digagalin. Oh. Cuman ini, tapi kenapa ada Sephiroth ya? Sephiroth asli. Loh, kok ada Sephiroth? Training's over. Why? You serious? I was just getting warmed up. Padangnya patah. Zack. Embrace your dreams. Iya. Kata-kata ikonik tuh. If you want to be a hero, you need to have dreams. And honor. And honor. Gila. Gue demen sama karakternya si Zack tau. Selengean gitu tapi lucu ya, keren gitu. Crisis Core Final Fantasy 7. Save gak sih? Save lah ya. Save di atas aja guys. Oh udah. Rada kayak pencet X, abis itu lama dulu. Hey, Zack. You seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments like they're hanging me out to Rumputnya dry. kotak-kotak gitu. You must be pretty busy with everyone off base. Siapa itu guys? Misterius banget ya. Off base? Lupa gua. Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. Berapa tahun yang lalu gue main ini ya? Tuh, pernah kepikiran gak lu si Zack itu naruh pedang gimana itu coba? Magnet kali ya? Ada magnet kali ya? Nah, ini si Zack. Coba bayangin si Angel tadi bawa pedang segede gaban anjir. Nobody knows why he left or what he's up to. This mass desertion, the reason why your training is on hold. Tuh Buster Sword tuh, bayangin dia bawa Buster Sword. Gimana coba nempel di situ tuh? Finally some relaxation. This will be your show. Yes. Report to director Lazard will give you the detail. Aduh, lupa lagi lokasi-lokasi ya. Zack, it's good to finally meet face to face. Lazard, director of Soldier. Hey, yeah. Hey ya. On Hey to ya. business. Unto business. Soldier First Class Genesis. Oh, month Genesis. He went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. Wutai. Di FF7. Namanya nggak ini sih. The mission is currently stuck in limbo. That's why we've decided to send you. To Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended you for first. Angel! Oh, I love you, man! Angel! Jadi first soldier nih. Don't make me regret this, Zack. Sir, Once you're packed, you'll leave at once. The operation will begin immediately upon arrival at Wutai. If you have any question about
the assessment or combat in general. You should talk to the other soldier operative. I'll tell you everything you need to know. The first thing you have to learn about is combat. Oh, gue kira gue belum live, anjir lupa gue. The first thing you have to learn about is combat. You probably got a handle on it in training, but I send you a mail explaining basic combat. You should give it a read. Chat segitiga. Oh, ini ada mail guys. Inboxnya kosong cok. Wah, banyak banget tutorial semua nih gue liat-liat. Wah, males baca guys. Nanti aja lah ya. Mesti dibaca nih, ganggu banget guys. Bacain aja lah satu-satu lah ya, biar gak ada notif lah. Bete banget. Ini apa nih? Ini kayak penting. 770 APNMP cost 0. Oh, ini yang gacha-gacha tadi loh guys. Kan ada angkanya juga. 7 sekian 7 0 physical damage. Berarti kita nggak bakal kena physical damage. Something 77 0 magic. 7 something AP cost 0. Something 70. Gua dulu lupa lagi. Can filled by any number tuh. Strip itu bisa diisi pakai yang lain. Terserah. 777 invincible. 666 anjir 666 all attack critical. 555 no physical damage, no magic, invisible, limit break. Zack levels up when the limit first screens 777. Gimana tuh? Wah iya, waktu itu gua nggak ini guys, nggak ngabisin ini. Coba ya kita ntar coba ngabisin ininya DMW. Ini apa dulu ya? Lupa euy. Gimana maksudnya guys? Lupa lagi. Oh ini nge-equip nih guys. Dah gua ada cure kok. Potion. Udah cukup lah ya. Ini gue bisa jalan-jalan nih. Tapi cuma di sini doang. Oh kotak ini ya, map lupa. Kapan? L1. Oh ini gini-gini nih. Oke, let's go. I read it. It's not true. Versi PSP kan? Iya PSP ini. When you need to refresh your memory, it will come in handy, promise. Perform material have to be earned on your own. These are okay. The next thing you have to know about are the specialized classified mission. Put simply, are around the soldier. Oke, di situ komputer itu. Alright, kita disuruh ke situ. Apa sih? Ini apa?
registering yourself. Alright. To the mission, enter the save point and press. Can only undertake mission when you are at a save point. Itu tempat nge-save ya? Gue lupa guys, udah berapa tahun gue ngemain ini. Mau ambil misi guys. Oh, misinya di sini. Coba ya kita ambil ya. Easy. Oh, lawan ini. Activating combat mode. Lihat cuma lawan naga di sini. Ini si lupa naga biru itu. Ya epic tuh menurut gua. Di sini epic pokoknya dah. Resolved. Banyak epic momen dan epic story. Kita cheer doang. Tercoba kita dapetin ini ya, yang lah kok begitu guys, kok begitu. Aplikasi ini memang. It was so easy, I could have done it blindfolded. Haha, you're the man, Zack. I'll be waiting to hear about your exploit on this Wutai assessment. I almost forgot. I never explained the supply pods to you, did I? It is like companies in the period. Ada periodnya, dapat item dari situ katanya. It be the same as one like God will check it out before you go on assessment. I wonder what they gave us this time. Nah di sini kalau nggak salah dapat item deh guys. Bronze bangle. Alright, looks like you're ready to go. Lastly, I tell you about mail. Sayang muridnya Zijes klub gadoyan cewek. Begitulah Abang Awan. Namanya juga Abang Awan. Just now I sent a mail to your head. Coba ini ya, maksudnya sebenarnya mungkin suka ya, cuman nggak bakal seru sih kalau misalkan dia suka juga ceritanya di FF7. Just now I sent an email to your handset. We can exchange information this way. Dan kembali terus via mail. Check it regularly. Oke. Ini sebelum era remake ya. Era remake menurut gua sampai PSP aja ini yang nggak karakter utama yang nggak gagu gitu. Ada omongannya. Iya nggak sih? Kan FF1 gua nggak main sih guys 1 2 3. Enggak deh 4 karena ada remake ya. 4 ada remake ya guys. Dia ngomong juga sih. Tapi at least 7 8 9 iya, makanya. Tapi gua rada ini sih gimana ya? FF7 tuh bagus ya guys, gue bilang FF7 remake bagus ya. Cuman konsepnya gimana guys? FF7 tuh yang remake tuh bagus ya. Cuman ini ya agak sedikit ini sih. Dirubah gitu sih, sayang aja. Loadingnya begitu banget ya, berasa kayak nggak ngapa-ngapain gue. Let's go, kita udah jalan gak sih? Tadi dulu. Kita dapat bangle tadi, bisa di-equip gak sih?
Tadi itemnya gimana sih guys? Oh ini ya ikut. Ah ini dia. Apa sih yang nambah tadi? Cuman ini. Cuman HP. Seriously? Ini nambah vitality HP doang, vitality bro. Gak apa lah ya. Iya. Makanya oke, let's go. Makanya hype-nya ini tau. I'll Orang-orang be pada joining you as well. bilang kan hype-nya pada cuma Tell me berapa hari doang, Sir. seminggu doang malah. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No. To Makanya become a agak hero. ini ya, agak Ah, takut good. gitu kalau game bagus di remake tuh. Unattainable dreams are the best kind. Thanks. Contoh Resident Evil 4 kan, itu udah bagus gamenya di remake, jadi hype-nya begitu lagi. Strike ahead. Oke. Hehe, musik ini lagi gue denger bro. Songong banget. Seneng nih gue gaya dia nih. Activating combat mode. Weh bang. Conflict Kita resolved. bisa grand. Di sini tiba mulu sih. Bejat-bejat orang sekarang anjir. Bejat-bejat emang orang sekarang. Director watching from somewhere. Do you know about Dumba Plus? Dumb Apple. Iya tahu gua Dumb Apples. Don't you never make first at the death rate. Wait. What are dumb apples? Dumb apples. Gue bisa grinding gak sih? Gue lupa deh. Dulu tuh kayak cuman bisa jalan doang deh. Geter gini bro. Di sini ada nih, gue tahu banget. Nah, pokoknya kalau ada inian yang luas, tempat yang luas pasti udah musuh guys kalau di sini. Conflict Coba gue resolved. balik lagi ya. Bisa kita grinding ya. Sini levelnya gacha sih anjir. Ayo lagi guys. Activating Nggak combat bisa mode. guys. Conflict resolved. Bisa lah, orang ada duit gimana sih? Udah ya jalan. Ada lagi nih? Activating Oke, combat ada. mode. Conflict resolved. Dapat apa guys emang? Jauhan gak sih? Oh nggak bisa guys. Diam di sini gitu nggak bisa ya? Dulu tuh gue grand. Activating combat mode. Oh gue kira cuma berdua tuh orang. Conflict resolved. Itu gue nggak pernah grinding tahu di sini. Activating Cuman ini combat doang, mode. jalan-jalan doang guys. Karena gue kira nggak bisa diulang-ulang kayak gini. Conflict resolved. Grinding duit apa item? Dulu tuh gue langsung jalan aja nih. Ada musuh gak? Oh, oke. Kita bolak-balik dulu kali ya. Dikit-dikit. Gue biasa langsung jalan aja nih. Kemarin tuh. Conflict resolved.
Kita belum tahu tokonya guys. Sekali lagi ya, abis itu kita jalan aja. Kita belum tahu item yang bagus soalnya. Weapon sama armor lah, bukan weapon sih. Apa sih? Conflict resolved. Soalnya di sini gacha 777. Kayak main slot gitu loh. Kalau dapat 777 baru naik level. Conflict resolved. Ya jalan aja deh. Activating combat mode. Ada lagi loh. Waduh, tapi satu doang. Conflict resolved. Kita nggak bisa ada lagi. Oh enggak. Tiba-tiba nggak stabil gitu. So, Angeal, what's the deal with dumb apples? The official name Takut is Benora kehilangan White. kesempatan. The trees bear fruit at Kesempatan random apa? times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zach. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora White Kitanya tree bagus grew tahu on sumpah a ini. wealthy man's estate. It was rumored that those apples Krisis Core sama FF8 sih. Kalau untuk hubungan But I ke never stole from karakter that lainnya tree dapet banget guys. because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden. Pendalaman karakternya dapet sih kalau ini. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. Iya makanya. What? That's it? Dulu makanya gue nggak pernah grinding. Yeah, well, thanks a Makanya gue lot. langsung jalan-jalan. Paling set mission sih gue. Dulu tuh set mission juga bentaran doang. Ya geter. Dapat email tuh. Lah bisa misi anjir. Baru tahu gua. Gua kira misinya cuma di markas doang. Save dulu nggak ya? Save dulu deh. Anjir, gua kira ngeheng tahi. Tungguin aja. Tuh, ini kayak ngeheng tau. Kayak gua nggak ngapa-ngapain padahal nunggu loading anjir. Kalau Ever Crisis tuh bagus gak sih? Apa gacha ini sih? That's our cue. Game gratis, takutnya ini merusak cerita aja dengan Right. microtransaction-nya. Gue pernah main Set Ever the bomb Crisis guys. inside the fortress. You'll charge the front gate and Uh-huh. And? indulge yourself. You got it. That's what I do best. Ah, come on, B-Unit. Anjir. Disembah dulu, disembah. You know, I've never actually seen you use that. Don't pernah you think dipakai. it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Iya. Yeah, no kidding. Tapi ini sih menurut gue bagus-bagus aja soalnya. Begin mission. Kalau nggak kayak gitu bakal hambar banget soalnya. Bakal bukan FF banget gitu. Soalnya udah kental banget FF kayak gitu. Let's go Wutai. Jereng. Gue udah tembakin aja nih bos. Lu bisa diem gak weh, jangan lari-lari. Ayo bang.
kaku banget ya. Gerakannya kaku banget guys. Cikal bakal FF sekarang nih. Battle ini gameplay ya. Tapi sekarang mah udah rapi banget ya, udah kayak nggak turn based gitu. Jadi sebenarnya semi turn based gue bilang gak sih? Kalau di spam gini nggak bisa. Kok nggak habis-habis nih musuh ya? Gue liat-liat. Coba sekali ngerending guys. Nah ini dia gacha. Dapat apa? Sial nggak dapet. Oh, 1/1 level up fire ya. Kalau di FF7 ini ya kita harus ini ya dipakai terus. Ini nggak mesti nggak dipakai terus-terusan. Oh ini harus diiniin nggak sih? Aduh nggak nyampe. Nah bukannya game dulu juga open world juga ya? Conflict resolved. Jeng 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 jeng. Soalnya menurut gua apa ya, formula FF tuh kurang ini sih, kurang apa? Activating combat mode. Ya kurang berhasil aja lah. Soalnya timeline itu menurut gua ini sih penting juga, maksudnya bukan timeline harus nyambung ya, kayak Conflict resolved. turn based. Nah ini juga turn based jatuhnya. Kalau ini mah kita bisa combo. Ini cuma bisa mencet ini. Jatuhnya turn based kali. Kayak gini cuman kita bedanya bisa ngindar aja. Yang sekarang juga turn based jatuhnya gitu. Cuman lebih smooth aja. Kalau ini kan kelihatan banget kan di doang. Apa tuh? Bintang aduh lupa cok. Ada sesuatu nggak di sini? Aduh ada lagi. Loh. Tuh musuh FF tuh menurut gua revolusioner gitu loh. Apa coba? Monster dikasih topeng. Conflict resolved. Konflik. Oh itu encounter ya. Soma guys, apa nih? Soma tuh item biasa. Oh. FF tuh makanya ini menurut gua kalau ceritanya udah kacau udah bakal jadi nilai jelek sih. Activating combat Sama musik aja, musiknya jelek. Kan kemarin yang bikin FF kan sekarang udah ini kan, yang musik FF tuh Nobue Uematsu. Wah kalau itu udah nggak ada gimana ya? Activating combat mode. Apakah akan sebagus itu FF masa depan? Conflict resolved. Bikin musik FF kan itu Nobue Uematsu. Atau udah baca bener apa kagak ya? Kayak setiap FF ada dia tuh. Dia kabur loh. Apa ini guys? Jebakan ya? Nobue Uematsu. Activating combat mode. Gila gue udah mulai ya.
Bang, gua mau gacha bang. Conflict resolved. Gue bisa kesini nih bang. Pendalaman karakter. Ya iyalah, jelas lah. Pendalaman karakter. RPG tuh kudu standarnya emang harus pendalaman karakter lagi lah. Kalau RPG lu nggak tahu siapa karakternya, bahaya lah. Activating combat mode. Tapi itu kayak udah terlalu umum deh untuk RPG mah. Pendalaman karakter. Cuman masalah ini doang sih, bagus apa enggaknya kalau RPG tuh. Makanya yang diinget begitu kan. Conflict resolved. Kayak serial FF yang paling diinget siapa? Ini kan si Cloud, si Squall FF 8. Kalau lu tahu Squall tuh yang suka ada di wallpaper Facebook, wallpaper laptop dulu, yang taunya itu kartun doang. Kalau lu main FF 8 baru tahu. Gue tuh anjir, ini kayak gue pernah lihat bilang karakternya. Ini mah dulu di warnet pak. Isi heal dulu gak sih? Aduh duh, yang sakit banget itu. Conflict resolved. Ada berapa ini? There is Capirot. Ya gitu villainnya. Activating Villain combat sampai mode. sekarang kan ini. Nah, FF 15 tuh menurut gue ini ya, dia ini ya terlalu nge-push banget, pengen dikenal orang, pengen ngegantiin Cloud kayak itu. Cuman nggak bisa. FF 15 makanya di setiap game ada terus kan. Di Tekken ada, anjir nggak jelas banget tuh bang. Di kayak spam di mana-mana. Aja. Pasti kembar. Nah, skillnya begini, ngejurusnya juga begini lah ya. Enggak naik level. Conflict resolved. Itu ada ini nih. Kayak Sasuke. Sini. Gue udah dari sini belum sih guys? Lupa coy. Siapa yang kayak Sasuke? Si Cloud apa si Zack? Kalau lu nganggap Cloud sih, gue lebih bilang mirip Sasuke. Si ini si Zack sih yang mirip. Sebelum rambutnya dikebelakangin ya. Cuman ini Sasuke. Gas aja lah, charge, gak usah. Takut banget. Ini kabur. Activating combat mode. Conflict resolved. Left foot iya lah. Oh man. Ini musuh di FF7 ada gak sih ini? Singa ini. Activating combat mode. Modulating phase. Wah, modeling fast. Let's go. Kalau dapat air rate lagi oke sih. Naik level. Let's go. Level 7 kita. Let's go, kita jurus. Here we go! Go, go, go! Oh yeah! Oh yeah. Ganteng banget emang. Satu lagi di mana, guys? Irfan. Satu lagi, guys, belum. Bahamut, iya Bahamut, Ifrit. Apa lagi ya? Oh, itu naga petir, itu Bahamut kan? Naga biru itu, naga putih yang berbiru-biru itu. Ini di mana lagi ya guys? Lupa cok.
Bintang satunya di mana? Oh, ini belum gua ambil. Activating Nah, ini combat dia mode. nih. Modulating phase. Ah, modeling phase. Please sama dong. Power surge. Ah, kira nggak 777. Itu mau ngeluarin apa itu? Go, go, go! Oh yeah! Conflict resolved. Suara kentut kayak apa ya? Maksudnya apa gitu? Kayak kita tetap harus di rending deh ini. Kayaknya itu gacha itu enggak ini deh. Emang udah diatur aja kalau udah naik. Emang waktunya naik level, iya naik level kayaknya. Kayaknya loh ya. Yuk, udah semua kan? Oke. Teno neno neneng, teno neno. Apa waktunya pakai cheat? Oh, pakai cheat. Apa nih? Open. Janganlah, nggak seru nanti. RPG nilai jualnya adalah grinding, bro. Activating combat mode. Wah, wah, wah. Aduh, kena lagi. Nah, gue inget dulu tuh, gue grinding juga di sini. Activating combat mode. Bring it on! Aduh, dipukul lagi. Conflict resolved. Oh yeah. Masuk curang tuh. Sekarang mah bukan curang sih. Sekarang udah semuanya udah ini sih. Iya emang curang sih menurut gue juga. Cuman buat fitur sekarang kayak ada semua deh. Apalagi kalau mainnya di HP. FF7 sekarang ada save state kan. Di versi mobile semua FF. Activating Aduh combat ada mode. lagi ya. Gue takut ini ya kelewatan item penting. Modulating phase. Nah naik level kali bisa. Power surge. Gue tau tuh siluetnya siapa. Here we go! Go, go, go! Oh yeah! Conflict resolved. Tenenenenene. Pasti ada sesuatu lagi di sini. Activating Nah. combat mode. Tahu banget. Take that! Lu mau ngeluarin fire aja lu, gue liat lu. Jeng 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 jerere jeng jeng jeng. Tuh kan ada kotak. Activating combat mode. Bring it on! Oh yeah! Conflict resolved. Meter di sini buat apa anjir? Ya kepake sih, cuman kayak jarang bakal ada yang Iyalah grafiknya udah bagus gila. Save dulu gak sih? Pokoknya ada tempat save ya guys. Ini kenikmatan yang hakiki tau tempat save tuh. Anjay. Kalau di RPG. Seingat gue di sini ada sesuatu deh. What's this? That's Wutai Guardian DC Leviathan.
Beda sendiri nih bajunya. Beda nggak sendiri sih, bertiga. Teneneneneneneng. This is Mutai. I would like to ask you one thing. Demi keamanan progres. Yoi. It's been innocent people. That's not what I. If there is any remorse in your heart, then atone for your action by joining our cause. Ih, diajak bergabung. MLM lah bos. Justice, is that really the case? Is it so terrible? I don't know. But I just deserve Sindra. Whatever happened, I have to stand by the decision. I was fooling to think I could reason with villains. For those of us born and raised in Wutai, losing our land is the same as losing our life, and I must eliminate. Intinya dia musuhan aja berdua. Guys, minggir guys. Sakit tahu. Gacha terus bang. Conflict resolved. Baru musiknya naik ya. Gue inget nih abis ini tuh masuk lawan bos guys. Kayak kita harus grinding dulu gak sih? We will continue to target Sindra. I promise one day I will have your head. Marah-marah dia. Muter dulu gak sih? Activating combat mode. Bisa kok grinding ternyata. Tapi musuhnya berkurang ya. Conflict resolved. Activating combat mode. Musik FF7 yang dimodernisasi ya. Conflict resolved. 2 kali putar apa 3 kali ya? Pasti kan musuhnya ada terus. Combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Bring it on. Conflict Kok nggak resolved. naik level ya? Seenggaknya ya, sekali lagi jalan deh. Situ kita langsung masuk aja. Activating combat mode. Modulating phase. Nah gitu dong, modeling face bro. Yang gue tunggu-tunggu sih. Klot. Klot banget ya mukanya ya. Padahal gue berharapnya 777 ya biar bisa naik level. The gacha mania gacha. Activating combat mode. Ada senjata, ada. Conflict resolved. Tapi enggak ini deh kayaknya enggak. Maksudnya kalau ganti senjata itu sesuai cerita ya. Di sini kayaknya lebih ke aksesoris ya sih, beli aksesoris gitu. Kayaknya. Soalnya nggak di sini nggak ada slot senjata, adanya. Nih kita lihat nih equipment nih. Tuh slot materia doang. Seingat gua ntar ini bakal nambah deh. Ini ada 2 lagi kan nih, kotak-kotak kayak gini nih di bawah ini belum kebuka. Ini tuh. Ini juga ada 2 lagi nih. Kayak cuma aksesoris doang deh. Senjata nggak ada. Activating combat mode. Soalnya ini kan ibaratnya cuma lu ngikutin cerita aja, kayak novel gitu. Ngikutin cerita Conflict terus resolved. lu ini apa sih namanya? Ya udah ngikutin cerita, mau lu jadi apa ya lu ngikutin cerita.
Dan endingnya selalu sesuai cerita nggak sih kalau kayak gini mah? Save dulu. Ingat gua di sini lawan bos guys. Berbahaya ya demi kemaslahatan umat. Let's go. One of it to protect Wutai at all costs. 3 ugly Shinra soldier dudes must be punished. 4 Yuffie! Yuffie kecil, I'm Wutai's greatest warrior. Lu masih kecil bro. Sis, you shouldn't be playing here. It's dangerous. Go home to your parents. You're the one who's going home. Songong banget bang, masih kecil juga ya. This is ongoing any further, you'll have a fight on your hands. Cuma iya ngikutin cerita doang. Take that bad guy. Ngegertak doang. Kocak. Pura-pura dia. Pura-pura. There, that will teach you to mess with me once again. I will peace to die. Gila, dia tidak ini ya, lari Naruto lagi. Dan di FF7 si Yuffie jadi ninja ya, pakai shuriken senjatanya, shuriken gede sih. Baik lu si Colt, si Colt kan. Si Zack, gue suka ketuker guys, kemarin juga ini ya ketuker ya. Ingat bajunya, baju Cloud anjir. Waduh. Ini singkat gue sakit nih untuk level gue. Waduh, 2 lagi. Kayak musiknya. Musiknya kegedean nggak? Suara game. Aduh, sakit kan? Aduh, dia ngejurus lagi. Sakit nih guys. Heal dulu gak sih? Gue takut. Nih biar kritikal. Makan tuh. Kritikal dari belakang kan lu. Wah, ini gak bagus guys. Mati kan lu. Puter dulu guys. Makan tuh, kritikal kan lu dari belakang nih gua nih. Nah, moduling fast gitu dong. MP gue bisa ngelebihin ininya loh. Blizzard gue naik, gue kira gue yang naik 106/93, bayangin. Ngelebihin maksimalnya gue, MP gue. Conflict resolved. Ih, dapet bro. Soldiers, second class Zack victories once again. Good work, now get out of there quickly. There's only 5 minutes until detonation. Director Lazard, are you watching? Gotta move. Iya. Kembali. Ada lagi nih beneran. Time to play. Serius langsung ini bohong banget. Langsung mati loh. Oh enggak, kecoy doang coy. Ya.
keledai jatuh di lubang yang sama, meleng mulu di akhir-akhir. Pasti sih ini. Wih, dipakai loh That's pedangnya. one more you owe me. You lost your focus. Beda doang. Iya, thank you udah mampir ya. Yeah. Oh, sorry if your sword got any wear, tear, or rust on it. Iya, dipakai You're loh, a guys. little more important than my sword. Gila, kamu But lebih just a little. lebih berharga dari ini pedangku. Tapi hanya sedikit. Thanks. Gila. Mulai nih, mulai. Nah, si Lazar. He didn't have to come. This operation will bring an end to the war. I have to see it through personally. Soldier second class Zack, sir. You perform your duties admirably at Fort Tamblin. I saw it with my own eyes. Frankly, my evaluation of you is you sport Angel well by diverting the enemy an acceptable level of work for a second. Be ready for your next assignment. Zack, do you know the difference between a first and a second? Gak tahu. The soldier first class perform above and beyond the call of duty at all times. Remember that. Bulletproof vest. Dapat nih. Now let's hurry. Sephiroth is waiting. Oh, Sephiroth masih baik ya? Oh, I get to meet a hero. Musuh nih. Wah, sekarang lebih galak nih. Emotion have everything di DM gue. Activating combat mode. Modulating phase. Wah, let's go, pas banget. Please naik level. Oh, enggak sial. Enggak sama lagi. Enggak ada efek apa-apa dong. Resolved. Say come on. Wow, masih ada lagi. No, go. Follow me, Director. Oke. Kita yang ngelawan nih. Oh, enggak deh. Thank goodness you're safe, Director Lazard. I should be fine now, Zack. Go and assist Angel. I know. Wah, ada tempat save nih. Save dulu, guys. Tuh agak nge-lag, bukan nge-lag sih, ini emang kayak gini, guys. Semua game kalau nge-save. Oke, bronze bangle mending diganti ya dah. Nah, ini vitality. Magic buat apa anjing? Vitality up. Mending vitality gak sih? I'm coming, Angel. Angel kemana, guys? What?
These guys aren't Wu Tai troops. Bukan Wutai. Itu apa guys? Oh, gua inget nih. Ifrit. Summon. Who Kita called it out? pantas tadi. Ada pilihan yang mau ini nggak? Wah, lawan. Activating combat mode. Aduh, sakit guys, sakit guys. Woi, gila. Woi, guard bro. Woi, sakit banget. Wah, ini dia nih jurusnya nih. Keren nih, keren nih. Keren nih guys. Perhatikan. Epic banget nih sini sumpah. Wah, ini bahaya sih. Harus nge-heal guys. Modulating phase. Aduh, baru gua nyerang. Dapat apa nih guys? Please, naik level. Power surge. Enggak lagi. Octa Slash bro. I'm feeling it. Itu jurusnya Sephiroth ya? Guys, minggir gak sih lu? Anjir. Gue mau ngincer belakangnya anjir. Aduh, Modulating phase. kita sampai ruber-ruber tuh lihat. Power surge. Naik level please. Oh enggak sih ya. Here we go. Go, go, go. Aduh, gue mau nahan itu. Siapa dia? Lah, sial. Oh, nggak naik ya, lupa, Pak. Conflict resolved. Sini bisa selamat gak sih? Gue lupa lagi. Si hidup, bro. Jangan hilang fokus. Dah, ada Sephiroth anjir. Gue lupa momen ini. Holy. Ketemu juga dia sama hero The missing soldier first class? Genesis. They're Lah, identical. mirip. A Genesis copy. Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. So he's gone too. What? He's gone. Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. Betrayal. No way. I know what kind of guy Angeal is, and he'd never do that. Angeal wouldn't betray us. Never! Wah, seriusan nih. Gokil, Angel. Where are you, Angel? Save dulu gak sih? Kayaknya gua akhirin dulu di sampai sini deh guys ya.
Nanti gue lanjutin lagi di next streaming. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save dulu ya kan. Save dulu gak sih? Save dulu aja. Oke ya, segitu dulu. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya ya.